loto e fa avavau Maupe ana e iloa o le o whai atu Po ua e o le mai o te avatu Le vaiola e ave fua e le ailanga sona tau Loto e fa avavau Silafia Yesu Maupe ana e iloa o le o whai atu Po ua e o le mai o te avatu Le vaiola e ave fua e le ailanga sona tau Loto e fa avavau Maupe ana e iloa o le o whai atu Po ua e o le mai o te avatu Le vaiola e ave fua e le ailanga sona tau E una pea ilo loto e fa avavau
Fana wale tua, if I make you free, best little, you be ile tua. Pati my olima, if you free, well my over, pati my olima. Fana wale tua, if I make you free, best little, you be ile tua. Ya, ila suafa man malu su keriso te fatalofa tu ai lo topa ia mo lo topa malu sa moa viele tua tato liele nei au ni matango fie we ke isa wa tato pukalami wa inga viele ku kala inga ni ai viele tua le fo tato to fe lo ai ia ilungo pe ngan ngano le tu sai fe mo tato pukalame pe ona masanya ai ile tu la lua au o vai family ke ia wo ma fa fi wa ka fa vela nga au Taile tua o tato e maua lea manoa matango fie male au lelei ia auli manuia si tato atunu i whainga vai eingo le uli la tole ngā teletino ia lela waru waku man tato me ai whaale nganga ni nei vaenga o le auli talitono alo o maua e si tato atunu au lelei matango fie ia se auli manuia ma se auli fie fia le vo tato iai i le pule whaasoa le atua ia ala le lana puipuinga lana leoleonga ya te tatou mai lava le tai aona le la se ipa ia le nei o auli au le lei o tatou iai tatou whaapefo le vi ia le tua whaatai le tua ia ona wavenga me se foi le ola ma le malosi wa nisi na ua whea ngai foi mga luenga o loo wha ngā solo pea ngā luenga o le nei aso lulu o tatou iai aso se furu ma le wha le nei o le masina mua mua ia po le urua i masina o le nei foi tau sanga o tatou iai lua ono e le tatou savalinga mai lava i le aso muamua o le nei masina tatou te whaafitai e mamaofa i le whaamaoni ia ma le sisi eso le atua o nisi o martemingei o loo a whea foi i le au pungisa ona o le tulanga foi lea o le mi o le soifu o nisi o le ainga o se pele ma e i le tono ainga ia ai whaafitai le atua lea lava tatou te wheloai i luma o nuu ai lo tua o nuu le nei a uli lea la e watu ai le lima le whaatalofa tu mai lo a ta whaatalofa le nei vaenga le uli ea ai mai se foi po le hao foi si tatou kuka whaale nganga lea foi o le a tatou ngai atu ea i le nei a uli pei ona ia le tatou pokalami la son na fito tele i la tou lea foi sa mafuta mai ana nafi lea sa whale tau vanga solo foi lea ia e ala i tatou soul food lenga whai ia mana ia oka mana ia sola mar kenga ai sami ia pe lasa tai au watu le video kenga ai sami ia o songa foi langona fia nga o samunda nga le maua le credits pe malo le loto samo mo vole atuelo fatai ia e tato pa anga ia sa ia lo la tu sao sa ka mo fai mai lava e fai me la tu solo ia ai pe tai o pe tai ane ia sa o kalo pe inga ia so ia ele mua o mangi va ia o sivaenga nane ia o le sivaenga ia taiao ere umai foi tatou activity e vo isi tatou activities ia afai ia o koe foi Samoa wa kumu i sila activities ai kele credit to Samoa e ala ngavanga awauli manuia awauli fia talofa soifua manuia ili malu se tatou atunu uli ia le atua i lona lei malona fa maoni le o tatou ia ile nei uli kiora namaste and bula minaka i se tatou atuna e inkia ia e alanga le ngalo ia kia au ia tulanga ia e ia inkia o le au tonga o le au fiki ni sampula minaka to my Fijian friends ia malo le lei malo au pito to my Tongan friends my brothers Tasi and Jay mafuta mai ngai the Kingdom of Tongan ia le kulanga fo ingale o le porengangu fo ingale fa ngare kanga Oli manuia mai sele mafuta mai fa mafutanga wai web tai le sunga ya Willie all the way from the Kingdom of Tongan o lo mafuta mai ai tele tupulanga wa ai atu male matango fio la to pokalame ia lala ami mamao mai anga o kuange o Jay mai fo matasi lala mafuta mai oi makopiko le oi fia i Tongan malo le lei fefe hake malo au pito namaste to my Indian friends talofa lava langa ika ko inkia ye mafuka mai ngeo ere roi o ko kama kami mai kua
Auli manuia. Thank you Tomas to my BNG friends. Sunga ya Elijah Wangka le masani mafuta mai. Kuso si vaenga lo kolo longa e umai forka ko pokalami. Ai ki me malo kika. Kuso kam venga wa lo fe mai boy vai le le. Ai nga foi nga foi ai atu la ko fa talo fa pe alu kawi forka ko pokalami. Ya la fa longo mai wala thank you Tomas e lo ko PNG mere fa ko. Ya so wala fa talo fa. E le malu tato tunu uvi ia le tua tato au lia le nei au li matango fia soul food tato pokalame le la me langa wa e kulanga venga le fa me ko fa me tato ko meni e me se la tolo tata no me lunga tato pokalame e umalonga o me ko mengi siva al waku lo tato soul food se me ai fa nganga fo mo e ma ia e ta oso e fo ile afol nei aso se ipa ia le fia na nei ile tau fa mai aina o tiute mafaiva pei ona ile malu se tato tunu ni how to my Chinese friends ia le mafuta mai nunga langa kele o penengi mai sainga le o Samoa ko langa venga le lengi fa sainga o le alo fa sainga e maka o kia talo fa le sunga le fa fanga ya Michael Beretta so for manuia e mai se le Global Kingdom TV channel le wato tato por kalame o tato por kalame le tu sa o tunei Wellington ne ia o le vavtai le sunga fa fanga mal fatua ya Sarah ono le onanga fo ia le fo mafai na wato tato so food tato me ai fa langa ile aso me le aso o ni ngalo like and share kusanga sa lo share kongi me ala like ai sa lo lima kusi lo share la ya po fere me ala ma me le si va ngalo share ke e fe mai boy va ko ku le fa ma lo mai ya ma ngai ya lo share ke e ale wo mai tato fia va tasi nei oli fa ta lo fala le sunga ya Michael Beretta le sunga ya Maria Tavita le va ngale is watching hello awoli manuia sunga ya Gemma Tiliu hi Gemma awoli manuia sunga ya sango taulo tonga ya le mafuta mai nei vai ngole oli mai se sister ya Asia Sataraka o lo mafuta mai nunga le pasi nunga le pasi danga ya ku kilani manuia fainga malanga li sista kiranga Asia o le sau fa le pas ma ko i focus vai la ku se e la ako ngai ke focus mal po kalami awoli manuia ya mafuta mai fo sister ya Asia ya fa la le tua ala ya tau no mal manuia pero e mai nga fo e vinga le tua fa mai Asia hai mai uso au le malo lava good afternoon to my sister Davi hi Davi awoli manuia mai sam tanga rengal LTA mafuta mai naisa moa awoli manuia hi sis malo la tawa ta ine aso manuia pokarame malo foi avatu velo fa anga ya mama ba ese mafuta mai nai vai lima ai mai se ilato uma lo mafuta mai ile nei awoli manuia beautiful sis malo fa malo se onanga ya ole fa malonga sunga ya Gemma Liu solo mua lilo mayava leile maingana is watching wa waku uma is watching is love is care waku uma ka ko no tatu pokalame ya sunga titi maya ne mafuta mai nei oli wainga foinga is watching awoli manuia ai mai ser kanga kalenga sola man malo ile aswana nafi se o sister ya Lome Johannes Kellen mafuta mai nga kenga anu sami mata utu ia o sunga ya Lome le sa solo matatu tawanga solo le aswana nafi ia le fo ila uma po tai au ko kanga e mai fo ile le video kenga e pingi sa o mai o i le mela sa wele anu sami ia le fa tai fo ia malfia malanganga fo fia o Lome la to ia wo mawal tap ia ke wo mawal e wo fo mawal tap fa pa o koko mawal tap ali Lome awoli manuia sunga ya sia tua au le mafuta mai sunga ya Terini talofa ve vaila lo me lo fa ai uinkia Terini bam namaste sama ma talofa Lome mai kiora hola namaste konnichiwa hello and talofa lava lo sunga la le vai malo ni talofa ni yo wala awoli manuia ave mai lo ma Gemma ai peitai na mere e peitai o eri Gemma peitai pe ya Gemma le sanga lunch wa faya pe ya awoli manuia lunch or no lunch still praise the Lord fa talo fatu ya tau fau masunu awoli manuia mai se show brother ya BJ fa salaina sole kwa kuwai fo ya awoli
Lei ngai on time already bro. Wa ke ole mafuta mai le Samoa land ngai Samoa so para PJ. J Paul ngai okay fine naka ua. Ia sama fatalofa all the way from Wailele I Samoa. Jo brother Nicolau Sui. Wa misi Nico kawanga solo se mangue solo fo mo or kawanga solo le ai petai silo ting ting. O ni manuia fe mana fatalofa Nico hai kika talo matu ia ngale le vai lo box okay ya. Bole town pa ia apia shop me. Oh, okay. Is you is shop ia vi ia le tua fatalofa atu pa ia pa anga Umar Klopo Kingdom TV. Fatalofa na le sunga ya lome ia ilinea oli tapu soa Stefano ayo lupo oli manuia ia le sau le fa uma mer fa kalofa alome ni hao pula vinaka vakalevu ni hao bula ia sawa lava senati lato uma vinaka kika ia hi Amy all the way from Australia mafuta maile sunga fataya Amy male sunga fa fenanga mawola ia ilinea oli manuia vinaka naka levu malo umai fa wala dei malaka fa fiki iswaenga le like and share tata bokalame ilinea oli po ai lava lai fa pele ise se lunch le oli ia ala vatu tatu lunch fa le nganga ke ia le we fia pele ai se lunch ai ia le tua le upo le tua wa 5 foi ma me ai fa le nganga mo tatu so for man me sister Abigail po sister Ruta o le si foi nganga kalen kan fai me ngafi kiki amanga ia kan fai le le kenge mai Aotearoa ia le fatalofa mai talofa sister Kicks ma lo se fua Ruta ma futa mai foi malainga ne mai ngale oli sunga ya Steven Matusi au oli manuia sunga ya fatala matamu soifua manuia lanu taula hello soifua manuia ia mafuta mai foi fetai ya imali po asa ia le mafuta mai wa wel wa kwa vai ngale o si vai ngale le wa kwa le lau li vai ngale is watching le wa kwa is watching la ko ale le mai tenyo le luko le ai sia alo fatu kimete veli au le manuia ia fatalofa sunga aviata famuinale mafuta mai ngai Hastings pesa oea Selita Stevie ia mai lato uma leo mafuta mai lunga tatu po kalame ilinea oli fe mai me alome food or no food still praise the Lord io boots or no boots ia tatu fa fiteia le alofa male anga le leo le tua o Joyita Falani ia le sau fo ilana fatalofa ia ilinea oli ia malamaenga le is watching sama batalofa sunga aviata pomina talofa tene solo viele li o le manuia mai lo sunga nei maenga le aso mafuta atu lalo le apu ma nele vele la o ilala mafuka svanga le mafuta menga fa vatemi ma lo fa ngalue ma lo le faiva ele faingo fie fo ile tulanga le ole finau ai mai se ole tawata i fo ile aso male aso ia awa fo ila lo fa nei ai ngalo fa tali mai Samoa so ifua manuia anga level le tua ile auso I tuangane o lo mafuta mai lalo le apu wa ke lo anga ko ke le va anga le mafuta mai lalo le apu ia ile anga level le tua so feni seu sunga ya sepa so vike talo fasis vi ele li Lord bless vi ele tua ia sunga ya naya leo mafuta mai fo tato pa anga na lo mafuta mai le mai ngale uli ai mai si la to uma fata lo fa ya la to uma lava o lo o fa pena ona a very Klopo Kingdom TV ai mai se ole ilato uma lo fa pa anga mai ia vi ia le tua ma lo le soifua a oli manuia lele va kuka ko kuka le la ka ko me isinga sina vatunga ia se fai mai singa lue ngale uma al watu lo martato kuka fa ala ngol ka ko kuka tatu ti fa so ai tala no ole tatu por kalame na au mai au atu Emmanuel Peter na sila no Emmanuel Peter nei ia tatu fai va ale le nei aso lulu le o onga te tonu o le nei vai aso fa fo ile vi inga ile tua tatu me isina tatu fatunga ona taliu mai lea o le tatu bukalame abatu sa o ale o kako kuka fa ale nganga ile nei oli sawia
Ia, ia le tua o ka ko ai aku le sa me si vaenga le langa me fa me fa lusi. Kulunga fai sau siva, fai me sau fa lusi le o le aso lulu la tau. O nga tono ne vai aso tato yai ina ua ta tonu ale tu lai tolu. Langa longa ko lenga kwainga lo atu tato pukalame. Ia longa winga pe tolu se fulu, ia mai alo tato pukalame e alu lava ilungo le tu la. Ia pe ona fa atanga ina mai foi. Ia ele tato Kingdom TV. Maka ukia mu walo matua o lome. Sa ole leia kala sua mafianga ya mai o kanga fo wa kanga longa tuol. Sival kanga ka fio wawal tapa. Ia le tua anga falme fai male sa ama siva. Ia ke ia le uma le aso ai fe mai pe le semenga fai ai le loa. O le sival tangata oli fia ia le foi la mai a tute ma fai wa o le nei foi aso lulu la tau. Ia o le la ratu tatou kuka fa ale nganga po tatou soul food po le mea ai fa ale nganga foi ea pe ona masani ai le tatou por kalame ia ule aso te tasi fa talofa tia nila hai nila mai se show anti ya story lo mafuta mai inai vai lima a holy manuia anti story ke vai akula fa hai mai anti lisi page e lo saunga I ia ala la fa hai mai ia anti mawa ko ai lo male fa hai anti story ia male ainga message shop para revival le mafuta mai so I forman mia tato nga iloa ili tato mia ai fa nganga ne oli o le tato au tu na ue lunga planning forward but not alone we plan God leads ese ma ngai tangata ai fua mamau sunga ya o yo le tangata ai fua mamau o le atua na te taiala na te taiala uma ai awal tato ai il nei pe tau le mal matanga o le nei tau sanga le asa fua mamau le avo sau plan ahead langa e kakau wanga kako plan fe mai lan tusi fai tau mawale ile fai launga fata oto si fulu male ono fa upetolu e ile lo minga fou le wasau fa pea mai ia tui natu ia Iova mea uma e te faia ona tau lau ai tau lau manuia ai lea o au fofanga e fe mai le kama vainga le fa liunga tuai iko ia inga yaso ia le fata oto lava suma le ono fa upetolu ma ia e tui natu le li o au maruenga ona ia fa atu mawina ai lea o au fuafuanga e sile maranga ia ole au tu na tatu pukalame fuafuanga mamau ole hasa fuafuanga wa kelonga lesi kelonga lesi uso le foko amaka ya muali alo wo ya te sema fuafuanga kusal kulanga na ai awale tatu yai ile amatanga nei to sanga ole anya fuafuanga mamau mai lo mal tatu tusina fe mai loa e tau lau manuia a tatu fuafuanga pe fai e faalango ia Iova e ala lele sa ili ma muli ile ta inga le atua ka ko ke plana o le atua na te fa atua ina ma fa atau no winga all planning is not about controlling well le sila fe mai de ai e control a kwa ya le ne ele ma fai e au ma oi a control le aso ele lo e pe au ka au ngal pawa ne lo ka ko nge ya el ke mi le ro ko so food nga ngai matai au el makua po ni sa ting ya ka ko na ole atua na te sila fia na nei tai au o lo tato wola pe ona vai atua nafi pawa nga ole na tura ele ai ma se kanga ka ola le la nei e maua ole sila fia a wai sila fia le atua tai au ele yo o yai tato ia mea nga ma ngai ya ka ko mea ai plan o la so plan o malonga ai plan ia tu lo ila tua kusala ele se controlling because ele me fai ka con control ke ni ele me fai ka con me la solo le fa pico ko la coffee le ke me fai ele o e fo isa tato poto na o le tua na te sila fia o le fua mamau ele fa pe o le tama fai le tato te pu le ala ma fua nga pe o fai aku planning is not about controlling o le tato lava fua nga o le tua na te fa atoa le upo tusi e fa atoa yes ele atua me uma longa winga ka ko nga le uma nga plan sui foi se fai nga neto sanga uma ku se la plan le hand se lo lunga tu ulo ile atua awale ke plan fo ku ai maku ai ku wai yang o ma singa le ai ke lo me tu pule ola wa lu ai ke ma fa ngale o mai lo fe puali o mai lo maki
ai le lua e le me te tau ona e uia e fo iala tātou te usi ta ia pei o fina ngalo le atua ia e ke kau mu ai longa winga vai me le akua le atua e sioki longa sa e ka ua ia fa fela nga o ia pe a sioki longa sa ai o le tātou ma nei ia fe mele fisili fa atu ma atu ai se a e te tau ai ona fo ma le tangata why do we plan anga sa le tali fa ta oto e lua suma tasi fe upe lima o fuanga le tangata to anga e manui ai o ia a ola to e fata lisi ona faia mea e uai il mativa ni angali yo bala ma nei ya la kali la film pa ya le tua nge ki o fa pese se kali ya o kali fata oto na lo se matasi ve upe lima o lo sa wele tali o fisili fa mai ai se ha te tau ona fo ai me ringa fo ma fo tangata ai me ringa plan fo ka ko pe go with the flow ai fe mai le fata oto na o fuanga tangata to anga e manui ai o ia a ola to e fata lise ona faia mea ia e u ile mativa longa winga ke le ala se me te tau ni ala tatu te uia winga man kue ka kau o songa a fa pelinga plan oe e le fa pe o molonga plan fe melo moe se purolo ia fu se yo ia maki de ai e ka kau nga e songa e te tau ona tatu matala ia e te tau ona tatu to anga e ala nga move la tua e o le tau o ma ai le umolo fe mai ia fa o ile plan se yo o ia maki de ai e le tatu party fight e lo le part le part fa e te tau ona fai longa winga ka nga songa e te tau ona matala e te tau ona to anga tatu inga ia o tatu le plan ia fa atasi ai male so soania le atua e fa atoa le atua me uma e le mana o mia la kan ka pai e nga winga e fa le ni kere la usilo ma au pai le au pai e fa pe e ke fa aya kulava e fa aya kwa le lava fa so pe ke le o malia le mea nga ke mingi siaki la fo mamau a fa pe le o ke fa aya fa pe le o ke la makanga le lu o lua a matanga lu o lu ono fa pe le ka ya se me la ka u fa le ka u sioki lu o lu ono no winga ka mo ko siaki la fo mamau po fu fa tasi male atua po le mea wa pai o yo ve o lo poko ale o lo malosi ale e ka mu ala ngo ke malosi lei e u mata to le vai ai e te malosi mo malosi pe fa pe fu fa tasi ta to male atua no nga winga o le aso nei siaki la fu mamau po o lo uma nga fa ta tia lo plan ai koe o lo fisili le atua o le silo plan halu la ko le plan mai ia fa ngase aku ngale se va vai fa ku ku le e le para o fai inga ia rich ka ko ma ia o tato I fua mamau no winga la va ai po se va vai o fa sia ki po le meo e le vai ngal auto anga po e le vai ngal au pa ye vai e ia kanga e lua e ia ko inga me nga wa fa mai upol tu si o le tangata to anga e manuia a le tangata o inga le pai e masilo ia sorry ala se me e mativa le tangata si low ma le pai e a le tangata to anga o le kamaka ngai manuia ko lua songa ia matala ma ia to anga ia o le tato so food nga fe mai la when we plans don't go our way when plans don't go our way pe ale tau nu fo fuanga yana na mana tuai fe mai la ele tuse fata oto suma le iva lo suma tasi e tele fo fuanga ile loto tangata ala fina ngalo o Yehova e fata unuina lava kele fo fuanga le tatu loto kele mana tunatunga kele kako plan fa akakia ai fe ai ala kala lang fa long wanga ko inga pe fina ngalo ya ile atua sila mai fo ile atua la fa ile plan de esere ko inga mafau ma ko inga motive inga lenga ke fai ai ia e ma fa pe mele atua full stop inga o se fa kat e ke me fa pe nga e tu pe me fa pe na ile o langa male so ifuanga tangata kerisiano ai mai se so tangata lava e ia ke me ngale o le sina ke mi wai ka le se mai o ma o plan so e me nga nisi ale fa pe o mai si lo wai pe pa ye lo ngo winga le ko anga oi ale nga ele o tu e le atua o fuanga ia e me uma tatou te ai ia
ole tatou so food nga le ka mo fai e fa o matu so mo fai e fa o matu ia ole tele fo fuanga o i fata o tona i sun malima fa pelusi matasi alu fo fuanga le nei tau sanga pero a maka por me foi ele fa ka kiasa fo fuanga alu wa ngal tatou so food o fai mai lo mo oi le ai la le kiola ape ka fe ko ila lo le merka usai le kiola ape alu kau mai le ro ka amale ve ngale alu ko alu ngape alu kai pe fa penga kai per kan ka venga le lalu ta avale alu e ke so mo mo ko veri fai lo fusi pa seki siku veri fa o ke me uma fa longo ko fa penga longo winga o le si foi fa pe le ti fa fonga mai ele i fa ata tia so plan plan fo ingale mo le tau sanga wai ka ka wanga fa ata tia so plan lo fa ata tia kangolo tatu tu ulo le atua plans o le nei tau sanga ke lo e alu lo kai per ko hinga su enga fo ingale ngale o ko le ma singa tik o lo wa tik mele lo okay e vo esi ke me o ku ape fa long fesi fo ingale e o ko ke mi nga fa mai ko le lo por me e o e ke mi fa penga lo la e fres ke mi wa na o ya ai lo wa mai le ko ke mi ko ngo fo ila lo mai ko ma fa fo la fa penga e ko ngo fo pe ma fa ko va ai lo fo ma mau pe alu ku sa le si fo lau mai ma le atua ai nga o nga ko kong fe mai ya si fa pasi ko ile aku ai se pingi ro poko sa o ile o diska mai kikinga au kala vo fa nga lu ai wasi wa ma lo ko ai na si wa ko ma fe mai ma ya vo si wa le ma ke fa mar ko i de ai fa mo mone o lo na wingan fa ma si au mo oi ma ta ua le fua ma mau bo le plan ahead plan forward e ta ua ia la ngo fa ko ta ua le ta to plan au lo tu ile tua awane avea oi ma au si tangata pa ye ia avea masi tangata e to anga ia o le pai e foi ia e alu pe ko vai le loi foi ngali ia fa penga me ale pe el poco foi ngali ai vai ngia mi ngale loi e su me ai loi ngali kimua ia di folo loi fa solo le ia kwa ia me ngai ko tangata le pai ye le fe me por tu si le pai e ia va ko le kiki skama ingi sekia aku kurika ko kiki ai se ko mari ke foi ngai vea ai le do e ina mafuanga nga fe mai le tu ele fiong pa ia elana fiong pa ia ka ke kilo le loi sinka mai loi ale la awaku ka ka kim ke kere kilo ai e ta ua ia o le makua ka ua ia i le wale kilo ko mai loi ma mea le loi le fai e no winga ka ko via ka ia e o fe ke uske me ro ka pa ia kilo e fa mangaku ia o e ma kilo le loi nga ia fa nga solo le nga e vai le loi o le fa tu le tu o lo fu ma mau e tu sa lava pe ke le o mo ki ngoa foi ngale po le ale i unga pa wale mea ia mo tino ia tu lo fa tu anga ile tu e faia e ia me sidi ia le venga kan ngoa le fa tu ai ku sa pe ke le mo ki ngoa pe o ile tu langa pele ai pa wale mea ia e fa tu ku tu lo fa tu anga ile atua mau plans ile atua pa wale mea tata te faia ia usita ia le mea o lo fetalai mai le atua uka ele uma kuma ia ngai step nga po ngai skep nga mo tato tono lo ia ne o fuanga ai te lo mo ki ngoa pe mo kong fo o le singa le lia i mai o le ngale lia i mai o le plan ale fe mai ia ku aku nga se fai pe ka mo pe le se fai pe pe o le si fa pe nga o le si pe ka ai fo ingale ele o ia mo lo na lotu ele o you know ngale plan o le ma ngai langa plan ai pe tai sa o le fa masingo ai pe tai ele o ia so na loto ma so na fa atu tuanga ile atua ia o ngai fesili la fa atu manatu o fu o e fu e ma le atua ku saran ka ko or pinging al ka ko so food gay e pingi mai lungal ko menga ke vai ku ko keres vai ngale fia fu vai le o mai fu nga ka vai e uma ku wa ku la ngoa ka singa pesede ai fa so ma se tatu tu ke lo le mea nga yo no le lai e fe so ngai o le fu nga le stangata ku se ka ko ke le fe ku fa e po ai si lo no manatu al ta u ai al tatu buka la me awa tu au mai e fa pe o le si me ko kia le le si me ko kia pe o le ku se fa so mai oi o la lo plan bla 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 ku sa la sa le skanga ka le fe sang fu nga
kilo male me kokia o fe mai lo makakanga a na ala so fanga nga kwa so para ku ngala me kokia le a kai pe o le alu ma ko sa munda le ke fa ngoi marka wanga le si ai nga ka we la ngi a e fa pe ngala lu marka ko line ere fe ngane ere fa pe ngala mai ka le le ma ngai e voi fe tu fa ayo tatu manatu ia e fa usi ai lo tatu va ia mar tatu sa ia mar tatu fo langa fo i le neito sanga lu o no tatu yai a fe siri nga fe mai o e fu e ma le tua o au fofuanga po o au fofuanga o iai male atua te tono nei fofuanga uma fesiri a o ia o fesiri fa atupu manatu o ani mea o luma ia te au e mana o mia ono o usta ia e tau nuu i ele fa amoe moe po o fofuanga o ani mea na e kau ai aku ele e kau poloka pe ingi mea luma e kakau onga o usta ia onga e fa alongo i le atua e fa ilua me le atua e te tau ona tatou va ai atu ina ia tau nuu tini ma le wha moe moe tini tau nuu tatu wha moe moe nei tau sanga ia ka ngoa fe mai lo ma o le sau plan na ia le nei ten whakaka inga o le maa ia se ka komenti whakaka inga le whakaka inga whapea o lau fuanga ia lusi la upauma ia kulanga wenga le pae o wale ai ting ting o alang fuanga mani me te tau ona tatu ista ia ele i o ai ele i au sia mua ya le kingo kusa ole fofuanga na o ke kama lusi la utino mua e te tau nga kipi mo le tau sami male ai so lua e te tau nga inu le bai o plans nga tolu e kakau venga le nga facing exercise kusa va te inga na ya mo tatou ina ia malama le ma ti le tatou bukanane le sfake ka inga afa pe angi fi manga oe wa ke lo le mene ma kuwa i kau singi oa ya isi o tato a inga fa pe le manga o e fa kau so ka fa fo o ala ni ba e nga tau ona e sta ia ina ia mau ta fa fo mua mi o e kama i mea ve anga le le lo tupe kipi ese nga isi mea lo ma i mau le tupe ina ia mafai ona sepe se isi va ena o le tupe mo le fa moe pinga pe savings mea fa penga ia o le ala tu ina tu la manoa ka singa pesi ia onga o ka mafai lo le tolo la watu e ko akele la tolo fi fa so mai ia ngila ka inga nga fa te inga na le no o watua ia o le ala la utali tu mai sa utali lunga tato comments tato talo ele o mi penga le 5 minute tu ina tu ia fa so mai le malo la tunu ia pola fo ise fa so o le makwa mali e o mga ko malo la tunu ia ona tato tu taliu mai le manatu muli ia ona fa mai ai le tato boka me fetau le o se full mal fitu minute ua te ai nei le tu lai tolu ia ele nei oli ale la ka nga ka mafai e pu e aku ia boke loa ele u maku poka la me bole vanga sa fo ma walome ia le tu atu 5 minute pe fitu 5 minute e fa asoa mele malo statu tunu e ala ini fuanga mamao o le fa asoa fo ia oe e fesosoani lesi o uso ia e fesosoani fo lesi tangata o lo o kau fa lai kula menga le kau fua fa pengei na ku se le fua ala lu fa pengei ku se e punga mai lo fua ai o malo markau sa
taliu mai. Ai aku fiu ke aka plan si vai ngale wa mai lunga kasi mangai o le mangai a foi ia pa ma fai singa li o le o le solulu la tau ia o le la fa talo fa si vai ngale e uma fa solo ko ila le plan uma ka o kia plan no ke fa lo ko o isi po mo pen ka ki ngonga le meno le o ke fa ka ki le siri ia talo fa tau fa o naia hi to my sister anga lele anga lofa manuia tele mafutanga family fatai lofa atu sala fai goriet so ifo manuia Veronica Antonio ia so fa solo mai lalo litia Eli le mafuta mantato pokalame awuli manuia ia afi mai lo mala tala jema e ceremonio lana mau yoe quasi quel pa lengia Pe mai no malome au a fo ile fatalise au ai tu puele mativa ai o mai a kengen ai usami ele ma ia pe mai no le fa solo mai lava i lalo ia pe mai fa le komenge sunga ya Mikaele God delays our plans for a purpose o ka very nicely basta ia sunga ya si ai plisi mahenga. Hi to my sister Malia Losa, awoli manuia. O isi tangata e mafu ona faini fuanga ona le mainga fa tangata e mana o e pit e ia tu langa e ai lisi uso tangata e le fa tonu wina le tua tu ainga plan fa pena e ai fuanga e mana o lava tangata ia fai aloa i le taimi nei e lo le fina ngalo na le tua e ai lava le taimi le tua e fa tonu wina ai mai tu taimi le tua e a mase e ai sa ngalmenga e fai mai e fai ai va soa ai foi ale sunga ya lome ese le kupo mga ko lome fe le wa ko tsa pa fa ku ma hai lome te vai lo ma Maria ai pe tai ya ai pe tai Maria le plan o eri Maria a wala mane misi le pe tai ya ke yo e nanga o upure ai pe tai pe ko ma fa e ga ko ilisi me fa fa talo fa sunga ya pe au hene ya le mafuta mai so wa ai o lisi vaenga e ia mafuanga mafue ona tuai ona fatonu wina le tua tatu na o e ini vaenga taua au al fapoleina ele awai le fapoleina ele atua le tele ona manuia okay seki hi to my brother Siri ne malo lo mafuta mai so brother Siri and my sele sunga ya sanga polu mafuta mai ngal NUS TV al NUS ngai Samoa le University Samoa ia le tua sunga ya fe mai mal Siri waka se fa peo carry and le Siri o kika le fa mo sa o ani yang ai me ya oi apolongia ia fe mai no ma o so wanga le Siri fe kau kele lo pola no ka lo ma fa ile mele o le kingo la po ale lo ka kingo mai me no fa ko kingo fe mai no ma si o resolution le leia o le kipi o la ka ai na vai o le soul food au ngai o so para ya Siri e tuna wenga o ke lo fit ia Siri ala lo fa manatu de la Siri kipi ala le ai fa mo e sa wai lava listato fuanga ia o nisi na tatu pa anga lesa mai fuanga fe mai ia jema o la ia plan ile masinga o January e kilia la ulisi o friends we ka ikele wo kumuela ka Facebook ai au mai ngaka nga yangal kai ese foi fuanga la ia kenge ia o fuanga ngai foi a jema ia mai le mali o fuanga swa ngale la fe mai markala jema ya malia ya la maua mai jema ia le fuanga o ia malia losa fuanga sunga ya malia ia fe mai lo ma ma kwa kele o fuanga ka le o lo me son fe mai lo me awe te mana fa tau sa ta fo ia awale toe tango fia le pia ia ngale ma nei fo tuanga ma nei te fo tuanga ia ma lesi me fa fia o tele tu pe al to anga talo ma to anga venga ma lo si ma awal ai tele ia ngale o le tele fo le na tu pe al le sa mo le ai lava fa ma oni venga ai le vile fa noi ma i sau le pe le la ma wale le ya lo me si mai ngale ia tu la o ka ma ko ta u fa ma oni langa fa ma oni me iti e to fia e lo sa o le mo kuanga le sino mo kuanga malang kama ku
kusa lo makua e alu ai e ngoi koko la sa ele kiki ala ngasa o fai ala masanga lo makua e fa penga o lo sai le lo ku lo makua ngai koko o ali sa ka lo wa ika lo makua fe kulilang kam fai lang kam la va ai le mama o ai le va ai lunga la ele fa maongi na le tu la le finga le sa ala ka le fa maongi ala sila le atu e tatu ngalwenga e fai le aso ma le aso ia mau ai lo makua e fai aku ka mai kiki me sa ai ka fu e fos ka mai kiki ala sa ku sa le kiki lo ele sisi kiki lo i ai fa fele atu ala kilo men ngoi koko le fai ai fa pe nga fo le nei tau sanga tatu te va ai i le atua ma lona fina ngalo matu ia tatu plan ia bo tatu fo fanga ma o le tatu so food nga i le nei uli ia fe mai lo ma oi o fo mama lia losa e manga o mia malia losa is manga o mia malia losa se va alele oka kango amalia losa kango ki ia ko fola ia malia le o le va alele venga pa ukasi e pa uongo le va alele le ama wa sunga ya malia losa all the way from Hawaii mafuta maisi tato wole ya malia losa salmon fa asoa jema salama josu mafitu fa upelima ia etu inatu lo wala ile ali ma faatu tua ya te ia ona faia le e ia amene mangaia esil mangaia fa asole mal statu tunu ia la tola ia le sa a mai la to fuafanga malo o lo ke vai fo to tele la tola mafuta mai le vanga is watching patalo fatua ia fortino ko lio tasi ai popo tu mo peniata ia mai la to ma amilale ia fasi a Sam sulu vale mai lato uma lo mafuta mai manatu fa kava fitalainga ia malato uma le mafuta mai fa tai fo e mangai fa so mangai ka ngoa fa so mai fa so atu ia e ala le fit de upo le atua ia ai mai se fo le tatu iai i le nei vai tau o le ama tamatanga o le nei tau sanga o tatu iai plan fa tasi ma le atua fe mai la tatu manatu mo le muli ona fa mai ai le lo ai atu lua suma le 1 minute o te ai nei le tu la tolu ia o tu lata fo ina mai al tato por kalame le nei oli ia ai ma nei ai al tato me ai fa le nganga le o ai o le koe kasa si manatu muli le fi awatu ia ona mai ai fo ile ai ma kuai okay fine al fa so la tunu o se fa manatu fo i mo tato le upo le atua o le fa manatu fo i mo tato ia le upo le atua inga ia ai awale tato ia le masina mua le nei tau sanga lua ono tato iai e tāua o na whaata atia sa tato plan mo le nei tau sanga. Whaata alofa sio sister ya Marceline Elia mafuta mai nai solo i ngata yala le mafuta mai good afternoon my beautiful sister Ron hi aoli manuia ia le tualo soifu au ona love and miss you hi to my sister ia fa malolonga le tua mai se la inga mafuta mai nei vai ngale oli o le manatu muli la fe mai e sili atu le whaata ua le atua o au fuafuanga moselu manai manuia nai loo o e lava ia longo winga e sili atu o na whaata ua le atua lau fuafuanga e manao le atua ia manuia i tato uma pe ona fe mai o le Yeremia o manatu le atua mo oi maau o manatu ia manuia e leo manatu ia malaia lana whanau longo winga o fina ngalo le atua ia tato wola manuia ma ia tato wola fia ia o le tusi pa ia o lo iai uma ala o lo faasino mai e tamai tato te uiai a wase manuia mo tato uma ma tato ainga ai pau lava o tato pau lava ka ko ele faita wala fiong pa ia le atua ai fa tai le atua ia ila na upe fa manatu me te tato ia o nei tato fa manatu po nei tato fa sisilanga manatua ifo le malanga Israelu ale sunga ya pasta timo male au malanga mo Israelu ia manatua ia puk mai so vanoa te so ta mai lunga tato por kalambe fatalo fati show antia oli ia vi ia le atua ile mafuta mai fo ia le ngata ile sunga ya kapi o le sunga ya faleiva heki rasi fa peo e kulasi lo mafuta heki rasi awauli manuia
Hi sister mane pokalame viele atua talofa so kasi Vanessa alofa poia ia lo mafuta mai lunga tatu pokalame ona wa manu tatu taimi lea ua ayato tasi minuta te enel afole tu lai tolu wa taila to mafuta mai lunga tatu pokalame awane ingalo like and share tatu pokalame linea uli po ai lava he o atu ale tatu soul food ia ai mai sen nei fa nganga mo oi fe male tatu au tu pe ona fa atu wine la so lulu nei aso se fulu mal fa ole masina mua nei fa sanga tatu ia fe mai planning forward but not alone we plan God leads ole tangate fo mamao ole atua nate taita ia ala uma ma nei fa manatu ole fa manatu mo oi ole fa manatu mo au ia vi ia ele atua fe mai lome fina ngalo le atua ia ola manuia tato uma langi nei io e fa taita mo pokalame fa tai kas lome tai au tato pokalame tai au le ava ai e foi ia ile video lome lea sa mafuta mai ia o ia foi le sa alu ma tato tawanga solo le so nafi sa manu malo ai i se fa ilongo le credit fa tai foi ai la to le sa awai ma tato pokalame le vi ia le atua talofa kas ka se senga lo ula fa talofa atu ia ai mai se foi la to uma le fatu au mai ai fe mai lo ma a boy tolu minuta tene tu lai tolu tatu trefi loa ile aso tai au le tu lai lua i lungo tatu pokalame le ai oli ia wa boy oli fe mai more please le ai oli angai talo fa neta masoe le mafuta mai tasi olo apu ia vi ia le tu fa mana tu atu puk mai so wa noa mo le tatu malanga mo Israelu ile sunga ya pasta timo e ma ngai fo ia e sisu mai fai foi mo fama yanga me vai le kakala ngo le planning forward ai le lopo o ele wa fina ngalo ele atu ai ke alu malanga le you know ke o fo ia ke ar experience o isala elu tele foi ni mea o nga ni mele le o la tapena ele atu mo oi fato ai mai so va noa o le aso lima o me nga ele aso sulma lima lu o lu ono ia fe mai la fa punga le lunga il ka ko flyer le it's a life-changing prayer journey through the Holy Land. Longa winga afa apeo o le ke fua o e fo ingale o le sila fo ko inga fo vanga le ko afa sawe ai ngalo le te o lowa plan fina ngalo le atua e ke alu malanga le we ai feta pa lengi le ka comment ia fa talo fa winti su hi J say Yuli oli manuia a te lorta te pokalame na awane ngalo puk mai so noa pe visit mai ile 50 biblical historical sites e ke anga ai ma episode tai mai fo ia episode tai mai fo lunga tatu pokalame po lunga tatu Global Kingdom TV e maua tuai se so tainga pe afa apea ua feta lai le atua i lo fina ngalo mo loto ia o ele la e mawale ma ngole e ke anga ai ia ma e alwe fai mai fo mai kilo fo ia i o Israel ia tatu pokalame na momboli atu fa'atai tatu pa anga mafuta mai lunga tatu pokalame momboli fo il fa'atai ia ila to lava o lo avere Global Kingdom TV ma pa anga ile aso ma le aso ia fa'atai fo ile mala la tunu usa fa'asoa tu sa fo ma tatu pokalame o le tatu so food nga ile nei aso lulu aso sul malfa o January luo ono ia se upu fo i wale tatu malii singangana fo o papa lo fa fonga Samoa fa mangala o ne le atoa ia ile anga le atua e ko fa hai mai lo vision hi vision o manuia tatu pokalame nga loveless manuia fo fanga stone yaso ile anga le atua so fa safe Sema manu atua mai le ngalo ne ia fai na saloto